Бардыңыздарга салам. Ардактуу катталуучулар, бүгүн 2020-жыл. Сиздерге аялдар, эркектер курткаларын тартып көргүзөм. Оптовый розница баларын. Канча? Ветровкалар. 1000 сомдон экен. Каралары дагы 1000 Бардығы 1000 Розница 1000 Утепленныйлар бар мı içinde? Зимний емес, осень, азыркы сезон бар. Синтефон канча? Шулар 1000 1000 экен оптун басы. Ана самопашевтер бар, алар арзаныраак. Самопашевтер? Бишкектер. Улар Кытай. Малар канча? 1000 сомдон. Мынандай расветкалар бар экен. 900 ушулар. 900 буларчы. Буйстан алмайлар алар 1400 1400 экен. Бул курткалар канча? Алар чоң кишилердин 1400 да. 1100 дейт. Каналга чыгат да. Ооба. Мына немесин дагы айтып коесузбу, Алматы экинчи ряд. Ооба. Айтыр. Мыналардын басы. Булар 1050. 1050. 950. 650. 650. 1100. 1100. 1000 булар? 700 экен. 550. Безрукавкалар канча? Безрукавкалар мыналар подростковыйлар 700дөн. 680ден болот. Мыналар 800дөн. 900. 780. 800. Мыналар 850. Оптун баасына. 850. Булар дагы ошондой, Булар да жанан да басы. 900, 1100. 950. 1400. 1400 бу мына. Мыналардын жана бир калыңырактары деп аттыңыз го. Ооба. Ошолор мыналар да. Ошону койчу. 1200 да, бираз калыңыраак. 1200дөн, Чоңдору барбы ушулар? Чоңдору болот. 1200. Кызылдар бар экен анна. Расветкалары бар. Расветкалары. Женский курткалар калакта? Женский до европейский 2-3 кирсеңиз ассортимент ушунча. Омат 2 катарында, урматтуу туугандар. Жемперлер 600 сом экен. Мужской жемперлер 600 сом. Күзгү кепкаларды тартып кетейин. Канча? Оптом розница айтыр. 140 экен. 500, 550. 280 сом экен мына. Шапкалар? 90 сом экен. Күзгү шапкалар. Канча? Дана. 350 сом детский безрукавкалар. 350 спортивкаларчы? 1100 сом спортивкалар. 650 сом мех, искусственный мех. Безрукавкалар 650 сом экен буларчы? Булар 1000 сом. 1000 сомдон экен. Размерлери барбы? Размерлери бар. Буларчы? Булар да 1000ден. Курткалар канча? 1200. 1200. Мына безрукавка? 1000. Бардыгы эле 1000 бе? 1000. Курткалар канча? 1500. 1500 экен. Мынакей. Узун курткалар 1500 сом. 1,5, 2000, 2300 сом. Детский курткалар. 2000ден мынандай. Кыздарга курткалар 2000 сом экен. Мынандай жашылы, кызылы. Бул канчадан пачкага? Блестящий. 880. Булар эң арзаны 300, мына капюшону менен 850 сом экен. Омат 2 рядында жүрөм мен азыр. Жашка чейин. Мына ол бар. Булар оптумга 190дон 270, 260дан 240тан. Булар полный 190. 8 жашка чейин пачка. Турция пачкада 5тен.
Mınalardı kança dedin? Ha? Mınalardı kança dedin? 250 so'm. 250 so'm ekan. Mınalardı kança dedin? Девушка. Bular danaga 3 А пачкага? Же штука? штука 400. Турция? Штука. Начосы менен барбы? Начосы менен мыналар бар. Жана кичинекей. Мыналар бар. Канча жашка? Мага 5 жаштан баштап, 3 жаштан баштап 12 жашка чейин. Мыналар 7 жаштан 10 жашка чейин. Канча ушулар? Канчадан? 350, Данага данага. мынал бар 300дөн. 300дан, а? 3 жаштан 6 жашка чейин. Так. Оптом 100дан, а ушулар? Mına ökö 100 Mına so'mdan. kaşmiri 100 сом, mına adda tonuyu da var mına 100 somdan mına же. Mına ki. Кана жерге чайсыңар? 100 бе? Ha 100 som. Оптом 100 экен. Mına kıbılaşına var, bunda 100 som ece mına. Кана? Bunda takması. Bu da bir 20 штук kaldı. Хыбыласына 100 сом оптомго. Kırmap көрсеңіз кайма. Сонун экен. Турцияга бул? Жоқ, Қытай. Кайга? EU. Фабричный. Мына жынсы Şuntular 380 mi? оптомго 380. Бул жерде оптом сатылабы? 380. Размеры. Размеры 280. Великан 300. 280 парасветкам бели бандаж. 300 лапша. 320 лапша великан. Кожаный полоска 300. Булар 280. Простой 250. Бул 300 сом. Оптой данага да бересиң? Dana жоқ. Дана жок па? Төнүн жүнүнөн канча ашымда? 450 оптом. 450 оптом. Мыналарчы? Тоже Булар 250 220. 250 220. Балдардын шымы? Балдардыкы эмес, кыздардыкы. Кыздар. 700 сом. 700 бе? Оригинал. Оптомго? Лимикстыкы. Лимакстыкы. Кыздарга бамбук көйнөктөр канча? 400 сом экен данасы. Чоңдоручу? Бардыгы данасы 400 сом экен. Бамбуктар. 1800. Ичи утепленный, да? 1800 сом экен курткалар. 1,5 сом. Размерлер кандай? Молодежка. Молодежка? Мыналар канча? 700 1,5 сомдон экен. Бамбук халаттар шымы менен 600 сом экен. 600. Арзан бекен? Шымы менен 600. Мына помази көйнөктөр 650. Термолор 650, булар 400дөн экен. Көйнөктөр. Мына балдарга. Данасы? Туркиябы? Кытайбы? 400 экен. Канчадан? 200 so'm. 200 ба? Кемзирлер 200 сом дейт. Европа ариатына келип калдым. Onda eşit Мына көйнөктөр канча кыздар? Мыналар 1000 сомдон экен. Спортивный көйнөктөр. Булар да 1000 бе? 1500. 1500 сом. Курткалар канча экен? 1000 сом. 1500. Мында курткалар азыркы сезонго 1200 сом экен. Драпжилеттер канча? 1000 сом экен драпжилеттер. 1000 сом. Жеңи узуну дагы ошондойбу? 1000ден, э? 1200 экен жеңи узуну. 1500 экен безурка. Булча? 1300 экен. Жилет. Мех менен 1300 сом дейт. Bunlar 1,5 milyon.
2800 да. Bunun içinde dağı var Ece. Mına kurtkalardı görsetçi. Kança? Kurtkalar 2200'den var. Turetski be. Joklar bardım Pekin. Na plaşlar? Plus 1800'den. Görsetçi. 1800 eкен azırkı sezongo. Da qanday emeler var? Plaşlar 1800 deydi. Bunlar da 1800'den. Bunlar 2,5 milyon. 2,5? Bunlar evde 2,5 min. 2,5 büt Pekin be? O var Pekin. Bunlar 2800'den. 2800. Kurtkalar 3,5 mindən başlap 7 mindən gidiyor. 3,5 mingden 7 ming so'mga chayin ekan. Ne jefirler var ne jefirler. Munolarchi mı kurtkalarda? Bunlar da oşonda 3,5 mindən 7 mindən. 3,5 mingden 7 mingga chayin ekan. Tak. Qaysılar alar 2 mindən. 2800'den ekan. Mında göynüktür 1000 so'm ekan. Sezonga. Paçkaga 1200 dana kaçı? 1300 diyorum. Женскиler var mı? 3000'den ekan meh bez rukavalar. 3000'den bası. Sürtükler 800 so'm ekan. 800 so'm. Yarımız 3000'den. Aha. Poluşa. Болуш 3000 без рукава. Bundan mı? 3/4 жеңе. Qancha? Ölümlü ekeni. 3000. Ver yapalım. 3 yarımızı mı o? 3000 deb. Nar jag'indagi ko'rsatchi. Ne olur? Eng o'sha. 500 kilo verin. 500. Bunlarımız 3000'den. 3000 deb. Bakın siveti var. 3 yarımı da 3000 bunu satıp banlar. Болуш 3000 ba? Ha, 4-5 rasetkası var. Rozisi var. Razmerler var. Esas yaşlılar. Monolarda ham 3000 veriyor. 3000 ha? Aha. Bunlar kaçtası yaxşı. Razmerlerini aytsang? Razmeri elden başlab 3XL gacha. Elden 3XL gacha ekan ha. 40 kişi. Не, размеры. Razmerler Это standart. только стандарт. Я таких, как мует, да? Hozir o'rischadaga aytib qo'yayin 3000 deydi. Bu 3000 so'm. Monolarda razmeri eldan nima gacha bo'ladi? Shu 3XL gacha bo'ladi. Lekin bu ustida 10 milli natural metod ushlab turadi. Ага. Yaxshi bo'ladi. Bunaqa Хороший качествоsi. Ага. Разные расцветки, да? Наке серый, бежевый. Длинасы qanday длинасы? Длинасы sizlardan pastroq, sizlardan. Ниже колени длинасы по 3000 сом.